Nikome od tih protagonista ovog referenduma očigledno nije stalo do ovog naroda, jer da im je stalo, oni bi imali u vidu činjenicu da narod ovde to želi, da u Ustavu Republike Srbije piše da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Mislim da nije bilo potrebe da se potvrđuje nešto što svi mi znamo, ali očigledno da im je stalo da otežaju i onako težak položaj ne samo ovde kosmejskih Srba, nego i države Srbije. U ovo vreme, negde zadnjih 9 meseci, je Beograd radio na stvaranju još jedne albanske države na Balkanu, mimo zvaničnog i važećeg ustava, i lično mislim da poruka Srba jeste pre svega i Prištini, a i Beogradu, da Beograd više ne vodi ove pregovore koje vode izdaji zemlje. Mislim da je to vrlo indikativno, da treba imati u vidu da li je Tomislav Nikolić zaista posvećen kompromisnom rešenju, balansu između evropskih integracija, očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, jer ako jeste, onda ne bi trebalo da bude opstrukcije, bar u uvođenju vladavine prava i funkcionisanju misije EULEX-a na severu, a čini mi se da sa ovakvom izlaznošću i sa ovako energičnim ne, za to, nažalost, u budućnosti nema prostora. Zašto režim Borisa Tadića nije podržao ovaj referendum? Iz prostog razloga što je dobio takav nalog iz Brisela. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin vjeruje da će nacrt izveštaja o napretku Srbije biti usvojen ogromnom većinom na zasjedanju Odbora Evropskog parlamenta za spoljnu politiku. We just want to say clearly that our wish is to stay in the Republic of Serbia, says this voter, echoing the electorate's loyalty to Belgrade. Serbia still sees Kosovo as part of its territory, but officials there reject the referendum, fearing it will harm Belgrade's bid to join the European Union. The vote will do nothing to reinforce Serbia's position in its talks with Pristina, this government spokesman says. His comments come after the EU delayed a decision on granting Serbia membership candidate status, citing concerns over its fraught relations with Kosovo. The result of the two-day referendum is expected on February the 19th, just after the 4th anniversary of Kosovo's independence declaration.